Nongmagi Oiba Discourse Cum awareness program ama Role of Youths in Sustaining Agriculture Haiba Thimda All Manipur Progressive Farmers Association Namadi ARAMBAI TENGOL Unit 14 na SINDUNA KONTHOUJAM KANGJEIBUNG Community Hall IMPHAL West PANGTHOKKHRE Tharamaduda Peter Salam Director of Agriculture Government of Manipur K. Devadatta Sarma Director of Horticulture and Soil Conservation Dr. C.S. Vasuda Devi Head of Regional Center ICAR RC for Northeast Region, Regional Manipur Center, Professor Indira Sarangthem Din Kau IMPHAL K. Thoiba Maidei President All Manipur Progressive Farmers Association na Atoiba Mitung Sting Oina Saruyaki. Aina nasi mohonita si makang kandali si agriculture lagi ini farmer yang ada awal dari apa si kerja apa dari agriculture input kuasa kalau misalnya apa sentrang si kerja ada dari mari hari sentrang si kerja ini apa dari itu yang apa kalau agriculture farming kerja apa dari hari ini macam ni yang apa dari aduga makatara agriculture department na manipur ki musi akai ki unit 14 ki commander ai now hari namba nama tumba mari tumba kogi lokon je lo si ubul ya kai to ni hari nasi ni to manipur nasi pagi agriculture ni ya sudah maya so expert na so ada la farming itu yang ada. Aduna kada si mana ni dari mana ni kita farming jadi apa yang teknologi mak amagi monga kata seri